INP Mizo channel subscribers tele ngai khatu zong te inza in chibai kan buk le cheu Russian fighter thami Su-34 ka thla kan le ta Ukraine lam hian engral thuam nge mon man ni Russia tan lo tu te tan chuan anral thuam nep zia lang le thin ti turin thila om le tlat mai ole tun tuma po hian international news le politics kan ngai thalenga atop thlenga min lo ngai thak sak le theu turin ngai khatu te kan som chewa kan channel la subscribe lo te khan khongain lo subscribe sel ula like button te po kha lo met ula athang chu March ni thum khan eastern Ukraine Donbas region a Russian Su-34 ka thla kania Ukrainian le Russian army te chuan Su-34 ka thla kani thu hi an pom ve ve a amaro chu ka thla kani dan le tute ka thlak bernge ti lamero an soidan ain ang theita tlat lo social media van boru ka Russian Su-34 atal buai lai le leilam pana abir thalai alanga missile na deng fu nge ni na lang Ukraine sipai te chuan Russian jet fighter hi an ka thlak nge ni inan soya Russian military blocker ho chuan Russian fighter te zokin pal thila an ka thlak ni inan soi Ukrainian Air Force chuan an Telegram channel a ti hian an ziaka sangni le somni le pathum March ni thum khan Yanakiev region a chundar khat le chan vebor vel khan Ukraine sipai Eastern Air Command noya Nikopol anti-aircraft missile regiment te chuan Russian Su-34 fighter bomber an kap thla ti inan puanga pilot pakhat a thia pakhat zok chu adam ni inan soi nge Ukrainian Air Force thupuang tu Colonel Yuri Ignat chuan Ukrainian S-300 air defense system mangin Su-34 hi an be ni ina soi hetianga Ukrainian Air Force te nan ka thlak anga an soi lai hian Twitter account pakhat Ukraine weapons tracker in ti chuan Su-34 tlak dan chungchanga soya Russian force te chu anin fiama fighter atanga missile ka danan zira anin zirna lama anin tipal tani ati Telegram channel dang Riber point Su-34 hi ti pal thilatla ni na soi ve boka pilot pani te po andam ve ni na report a eng ber hinge dikti khiata har ta hle ni hi hemi thu a hian Russian Defense Ministry chuan engma ala soi ve lo Russian Su-34 tlak na mun Yanakiev hi Ukrainian Air Defense System omna nai beratangin kilometer somthum le panga hla ania tin Ukrainian Air Force te nung lamatla ani boka pal thilatla ani mela pilot ti sual wangatla po ani thei ti in Riber chona soive bokani amaro chu Ukraine lam thu soi hi adik theina lai a omve tlat mai Ukrainian Air Defense System S-300 hian interceptor missile chi rang akap chuak theya Ukraine sipai te man berchu 5V55R missile ni in semi-active radar homing terminal guidance anei boka 10 kilometer som kuale pakwa thlengka pha ani vele zel boka chu wangin van boruak sang taka alon chho theyani hetiang te nia wangin riderin report angin Yanaki fatranga Ukrainian Air Defense System omna hi kilometer somthum le panga le kani chuan Ukrainian S-300 hian akap phahle dona an kutnu ni nge ina langani Ukraine lam thu soi hi adik zok mel miau maya Russia in advanced fighter te zinga anei that perpol anan ka thak sak thei hi thilom om tak chu ni ve sangni somni le patni March thlapu khan Ukrainian sipai cherni hi fa om Valery Fedorovich chuan a rifle in Russian Su-34 fighter hi alo kap thlatua sangni le somni le pani August thla khan Valery Fedorovich chuan choi moina medal adong nge ni rifle manga Su-34 jet ka thlak hi thil oi har sa tak turania amaro chu a video po om ve vek maya han oi lo ngot tur chu ni bik lovang military tracking block Oryx chuan Russia in Su-34 fighter hi somni la ya chan to ni na reporta
tin Russia hian Su-25 fleet po achan nem to hlea thlona somni le pariat lai achan tabok Russia in fighter ani that berte zinga mi Su-34 thlak fo chan hi thil pahnih a awma pakhatna chuan pilot te an thlo hniam lutuk wang ania tena pahnih na chuan Su-34 hian GPS equipment le navigation anei thatok lo ni an soi British Defence Secretary Ben Wallace chuan sangni le somni le pahnih me thla khan Su-34 tla chungchang alo sei to a thlona tla dashboard a primary GPS a oma a quality po a chelhle ni na lo sei to ne Ben Wallace thu soi hi adik nge yarin a chan chu kumsang ni le som paruka Syria boina Russian Su-34 an man kha a cockpit an ena United States siam civilian GPS receiver German E-Trax Venture HC kuchuak alo kuaw maya aro pui farhan lovani Russia ral thuam thaviu anga kan ngai thin hi han bel chian chuan noi na riu hian nei vele thin ani India point Russia adem veta G20 foreign minister meeting chuan March ni khan Ukraine war chungchang thu chho in tom siaman tuma China chuan adu der lo mai China foreign ministry thu puang tu mau ning chuan G20 hi khovel ramte ele bar zonna konga tho ho na huangani ati mau mai G20 finance minister meeting omzenei lova atriak ang bokhan foreign minister meeting po thu chho in tom tak ngial pon siam thei talova India hian China laka diplomacy a mang thei lova Russia le China inzom na hi India tan chuan han ngai tha chi ani talo tok mai G20 foreign minister meeting vuak veta kuat foreign minister tepon zirtop ni khan meeting an naya Russia in Ukraine chunga nuclear ral thuam man tum ni om taka om chu Australia Japan le United States rualin India point Russia adem veta India external affairs minister S Jaishankar chuan Japanese foreign minister Yoshimasa Hayashi Australian foreign minister Penny Wong le US Secretary of State Anthony Blinken te chu March nit hum tu khan meeting anei puya kuat ram paliten Russia and special military operation akal pui mek dana ngai dan an soi hovani kuat foreign minister meeting hi US le Russia anin bauton nu loka thleng ania India tan po Russia dem na hi pe hel fo chi ani to big lo amaro chu India rotna angin kuat ram te dem na thu chu a hian Russia ming soilan ala ni lo fawa an la pe hel ta tho ti na ni January ni som pakwa khan Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev chuan Ukraine rama indo na kalmeka conventional war a Russia achak lovani ngat chuan Russia hian nuclear tanang ti in alo soito a Moscow puipa te hian conventional war a Ukraine lakat lo man du thak lo mai chu ai chuan nuclear puak thuai don ani ber mai hi conventional war hanti om zia chu indo na muala ral thuam pa ngai manga anin machon mek thu soinani Russian foreign minister Sergei Lavrov po New Delhi a mek lain India chuan Russia and nuclear ral thuam manatum na adem thu asoi vetani Sergei Lavrov chuan kuat thu chua chu dem ngala United States in kuat hi military bloc angin asiam to a China le India kara buaina ati so sang mai mayani ati kum sang ni le som ni le pakhat March ni som pahnia India Australia Japan le United States in kuat andin chan berchu Indo-Pacific bauruak wang ani bera China laka anin thurual ani ber tuntuma kuat joint statement chuan free and open Indo-Pacific a om thainan kuat ramten thapui tho anin huam thu antar lang tel bokani kuat joint statement hi Chinese foreign ministry thu puang tu mauning chuan achang let nga la ram le ram indoor hi mason na le mon na thlen zonga kaltir turania ramdang nek chhuatir zonga indoor na hi kan pom thailo ati
Beijing chuan South China Sea tuipui hi square kilometer 1.3 million z akei pui sa ho bur maya Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan le Vietnam ten anram anga anchal na muna China hian thliarkar siam chopin artificial island a military base adin tazel maya United States chuan a hel hleni Vladimir Putin an asum le paya hum theina na lo cheprel saktu banker palite thu buai siam sakan ni Ukraine in dauna vangin West Ramten nasatakin Russia an sanctiona Russian mi hausa tam tak chuan sumle payan chan na sata hleni Russian President Vladimir Putin po a hlau thonga asumle pai te humadu boxia Swiss benga midang mingin ada ni nan soya chutianga ti thaina na lo tran puitu Swiss bank account holder banker mi pali te laka Swiss prosecutor te chuan thubuai an siamta Reuters in a report danin Swiss bank Vladimir Putin a poisa da tu te hi Russian bank Gazprom bank athok anni Gazprom hi Russia sarkar ta oil gas company ania Gazprom bengero private bank ni in Russian oil gas leile halna na payment channel ani atoy zongin Russian oil gas leitu ten Gazprom bank kalthangin payment an pethin heng Gazprom bank thok tu mi pali te hi Zurich a karle khian an thu buai ngai tu aniang March niriata Zurich district court in lan turakau anni thu buai an thelu dan chuan heng mi pali te hian taimatak le rinom takin an na an thok lova sum nei tu po fin fia lovin ma an la niapu anni Swiss chanchin buina tarlan danin Vladimir Putin a sum hi US dollar million som nga velani Swiss dan hi a khau ang reng view maya mimal ni na dik tak tarlan athiang ngai me ulo India rama black money tam tak po Swiss benga an chebrel thina India sarkarin tutenge Swiss benga account nei tutenge Swiss benga account nei tia azo po in Swiss sarkar hian mimal ming apuang du ngai me ulova sum om zatero a hil du thunga chutiang bukin Swiss bank account holder Putin a sum da tu te hi an ming tarlan anilo kum sang ni le som pali khan Gazprom bank chuan Swiss bank account pahni a honga a hlok na tel tu ber chu Sergei Roldugin ni in Vladimir Putin a thian thatakani khati zong khatun tuma international news le politics toy te kanan soi thei chuni a ngai khatu zong sungte in chunga kan lo me